Yes, nibyo ni amakuru agezweho nonaha, akaba amakuru yihutirwa cyane. Bamwe bamaze gutanga ubwino bw'ibimaze kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo katikati mu mujyi wa Uvira. Uti bimeze bite? Ni nyuma y'uko hashize iminsi hacicikana inkuru zikomeye zerekana neza ko Eric Prince, umuyobozi akaba na owner w'itsinda ry'abacancuro rya Blackwater, bivugwa neza ko ari itsinda ry'abacancuro rikomeye cyane ry'umunyamerika Eric Prince. Uyu nguyu kandi amakuru amuturukaho ntabwo ari meza cyane. Uyu mugabo yagiranye inama hafi iminsi ibiri namwe mu bayobozi b'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za Kongo kugira ngo baze kunoza umugambi wo kugaba ibitero bishya mu birindiro bya 23, by'umwihariko hagamijwe kuyambura Puezero, Mikenke ndetse ngo babone uko bataka hariya Minembwe mu isantre. Iyi nama yabaye umunsi wa mbere uwa kabiri, ariko bisa naho uyu mugabo we ibiri kuvugwa bibaye ari ukuri. 23 yaba yongeye kwerekana neza ko operasiyo zabo zirindwa mubi cyane. Inkuru ziravuga neza ko abasirikare ba 23 biganjemo abo mu itsinda ry'abakomando bakora operasiyo karabutaka. Iri tsinda kandi ryagiye rikora ama operasiyo atandukanye mu bice bitandukanye mu nkundura yo kwerekeza mu mujyi wa Uvira ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Ubu tuvugana umujyi wa Uvira nyuma yo kuba 23 yari yarawurekuye hongeye kugaragaramo operasiyo njyana muntu. Aba bajene kandi bivugwa neza ko aba ari 8, ariko kandi bafite backup y'abandi basirikare bagenda babakorera kava inyuma ndetse bashobora kuza kubafasha bibaye ngombwa. Aba bagiye bakora izindi operasiyo nanone mu nkundura yari yo kwinjira umujyi wa Goma. Ngira ngo murabyibuka intambara ikomeye cyane yabereye Sake na Minova kugira ngo intare za Sarambwe zatakwe umujyi wa Goma. Byari ibintu bikomeye cyane, hasabye ama operasiyo yo kuba yagaba ibitero ku bakuru b'ingabo zari zikuriye koalisiyo y'ingabo zari ziherereye hariya mu mujyi wa Goma. Ngira ngo murabyibuka, bamwe baravuga neza ko ubu ngubu 23 yongeye gusa naho yasubiye mu mateka neza, yamaze gukora izindi operasiyo kuri Eric Prince, umucancuro ubarizwa mu ngabo cyangwa se akaba ari we nyiri itsinda ry'abacancuro ba Blackwater. Ibi kandi byamaze kwemezwa ko uyu mugabo ashobora kuba yamaze gucakirirwa hariya ndetse afitwe na 23. Amakuru tutahamye 100%, ariko hatangiye kugaragara izi nkuru mu rukerera rw'uyu munsi aho bavugaga neza ko operasiyo ya 23 yabaye successful. Kugira ngo ibyinshi cyane bize kugenda bisobanurwa biraza kuba byabazwa bamwe mu baherereye kwa buriya butaka, ariko kandi basobanukiwe neza haba bari hafi ya 23, kuko abayobozi b'uyu muriko wa 23 ntacyo bashatse gutangaza. Amakuru aravuga neza ko hari bamwe mu basirikare bakorwa 23 bagaragaye bapostinga ibisa naho bica amarenga, bagaragaza ko bishimye ndetse basa naho bari kugaragaza excitement zikomeye cyane, ibyishimo bidasanzwe, ariko batigeze bavuga ikintu icyo ari cyo cyose. Bamwe rero bahise babihuza n'iyi operasiyo ishobora kuba yakozwe ndetse ikagenda neza. Kuri ubu ngubu bamwe bashimangira neza ko ishobora kuba ariyo operasiyo ikozwe kuva iyi ntambara yatangira ikoranywe ubwenge, dore ko bivugwa neza ko amasasu yabaye make cyane, hakoreshwa intwaro gakondo. Abarindaga uyu mugabo bivugwa neza ko bari benshi cyane, ariko batunguwe ku buryo bukomeye cyane. Nta n'uwatekerezaga neza ko 23 ishobora kuza kwisanga yakoze operasiyo kuri uyu mugabo. Bivugwa neza ko yasanzwe hafi na piscine y'imwe mu hoteli iherereye hariya mu mujyi wa Uvira. Inkuru zikavuga neza ko uyu mugabo igiti yaraherereyemo cyari cyarashyizwemo ubwirinzi bw'ikirere, nubwo atari hanini cyane, ariko ngo kuharasa na drone byari bigoye. Bisa naho uyu mugabo ari umuntu ukomeye cyane ndetse wagaragaje neza ko ingabo ze zagiye ziza muri uru rugamba, nubwo bitagiye bigenda neza, ariko nibo bagiye bagurutsa amadrone mu bice bitandukanye. Binavugwa neza ko aribo bahitanye Wiringoma nk'uko amakuru agenda bivuga. Kuri ubu rero biragaragara neza ko uyu Eric Prince nk'uko bikomeje kugenda bivugwa ashobora kuba yacakiwe, mu gihe abaturage bo badashaka kumenya niba ari byo koko cyangwa atari byo. Ntibashaka kumenya niba ari ukuri, baragendera ku makuru yazindutse avuga ko uyu mugabo ashobora kuba yafashwe na 23. Ariko kandi igihari ni kimwe, abaturage benshi batangiye kuvuga neza ko bagomba guhorera Wiringoma kuko ngo drone zarashe hariya Rubaya, aho
ko Wiringoma wari umuvugizi wa M23 wakundwaga na benshi yiciwe ari we uyu mugabo wabigizemo uruhare ndetse n'ingabo ze z'abacancuro. Uyu rero biravugwa neza ko nawe agomba kubiryozwa ndetse ngo agacunaguzwa ku buryo bukomeye cyane. Ese ni ukubera iki M23 itari kwigamba ko yaba yafashe uyu mugabo? Ibi byose benshi baravuga neza ko M23 idashaka kwishyiraho igitutu cy'amahanga cyangwa undi wari we wese, ndetse idashaka kugaragaza neza ko ibi byabaye, ariko kandi ukuri kuraza kumenyekana. Ibimenyetso birahari, nta mashusho yafashwe uyu mugabo afatwa, binavuze ko M23 kabone nubwo yaba yamufashe hakaza kubaho igitutu ishobora kuza kugaragaza neza ko ari ibihuha ndetse ari na propaganda. Icyo dutegereje kuza kumva igishobora kuza gutangazwa n'aba bacancuro, ndetse bisa nkaho nabo bari mu kangaratete. Nibutsa neza ko ubu tuvugana M23 ifite ingabo zitabarika z'abacancuro yagiye ifatira muri uru rugamba mu bice bitandukanye, aho kugeza ubu ngubu M23 bitse abacancuro bagera kuri 93 bafashwe muri iyi ntambara, kandi aba bose bafashwe nyuma y'uko bamwe bari barahawe inzira hariya Igoma bakanyura ku butaka bw'u Rwanda bakerekeza iwabo nyuma yo gutsindwa urugamba. Bongeye kugaruka bamwe muri bo ndetse bazana n'abandi bashyashya. Izi operasiyo zagiye zigenda neza nubwo hari abacancuro benshi bagiye bazigwamo, ariko M23 abenshi irabafite ndetse igenda ibabaza byinshi cyane mu mikorere yabo n'igisirikare cya leta ya Kongo. Gusa na n'ubu benshi bimeza neza ko M23 yahisha amakuru yose y'aho aba bacancuro baherereye. Bamwe bavuga neza ko bamwe bari za Kakatindo hariya mu nkengero z'umujyi wa Goma mu kigo cya gisirikare, abandi bakaba bafungiye mu mbohe z'intambara za Uvira mu buryo busa naho ari uburyo bw'ibanga. Ibi byose ni amagambo agenda avugwa, gusa M23 yo ubwayo ntigeze itangaza icyo ari cyo cyose kijyanye n'aba bacancuro. Inkuru y'incamugongo iri kutugeraho iri guturuka ku butaka bw'u Burundi, ari inkuru iri kugaragaza ko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye arembye ndetse arwaye cyane ku buryo benshi batangiye kugira ubwoba. N'amakuru agaragaza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yarwaye, ndetse bamwe mu basirikare bakuru barimo baramusura, ariko kandi bakaza gusanga ubuzima bwe butorohewe na gatoya, aho benshi bavuga neza ko uyu mugabo yaze guhita akurwa hariya Igitega akaza kujyanwa hariya za Bujumbura, akaba ariho ajyanwa kuvurirwa. Ibi rero benshi baragaragaza neza ko iyi ndwara ishobora kuba ari indwara iremereye cyane yaje kuzengereza uyu mukuru w'igihugu. Abasenga bakomeze kugenda bamusengera, kuko hagaragaye ibimenyetso byerekana neza ko ushobora no kuba ibihe bidasanzwe, ikintu kidasanzwe kuri ubu butaka bw'u Burundi. Umukuru w'igihugu ararembye ku rwego rwo hejuru, ku buryo bivugwa neza ko abatamwifuriza ineza bo batangiye gusa naho bishima, bavuga neza ko ashobora no kuva ku butegetsi, ndetse aho bivuga neza ko nyine ubuzima bwe batangiye kugenda basa naho bari kubushyira ndetse mu kaga babutega imitego. Ariko benshi bakomeje kugaragaza neza ko ari indwara isanzwe, ndetse atari ubwa mbere umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba arwaye ariko akaza kongera gusubira muri etat normale. Gusa igihari ni kimwe, nuko ahitwa ahariho hose hasa naho hari hasanzwe hateranira umukuru w'igihugu, ni ukuvuga neza ko ari mu ngoro y'umukuru w'igihugu ndetse no ku nteko ishinga amategeko. Amakuru avuga neza ko hafunzwe kugeza hashizwe n'abarinzi bakomeye cyane. Benshi batekereje neza ko umukuru w'igihugu ashobora kuba yatekereje neza ko muri ubu burwayi bwe ashobora kuza kwiruturuva bamaze kumutembagaza ku butegetsi, nk'uko nawe yagiye abivuga. Perezida w'igihugu cy'u Burundi yagiye agaragaza kenshi cyane ko hari benshi batifuza ko akomeza kuyobora igihugu cy'u Burundi, ndetse ko bifuza ko bamukura ku butegetsi. Uyu mugabo kandi yabigaragaje inshuro nyinshi cyane. Kuri ubu rero bivugwa neza ko mu burwayi bwe abamushyigikiye bamuba hafi bakomeje kugenda abagerageza gufunga inguni zose zishobora kuza gutuma abatamushyigikiye baza kuba bamukura ku butegetsi hakozwe ikimeze nka kudeta. Ariko benshi bakavuga neza ko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi nawe ubwe akomeje kugenda agerageza kwishyiraho pressure. Amakuru avuga neza ko ubundi yanze kujya kwivuza mu gihugu cy'Ubuhinde, nk'uko bakomeje kugenda bimusaba abakurikiranira hafi ubuzima bwe, ndetse bisa nkaho
yanze kujya kwivuza ndetse kugira ngo atazagenda maze abamurwanya bakaza kubona urwaho rwo kuba basigara bateza sambaratika n'ibibazo bikomeye cyane hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, dore ko benshi bivugwa neza ko harimo na perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi bamugiriye inama yo kuguma ku butaka bw'u Burundi, akaba ariho yifuriza kuko mu gihe yafata umwanzuro wo kujya kwivuriza mu Buhinde nk'uko abakurikiranira hafi ubuzima bwe babimubwiye, bishobora kuza kumuviramo kuba yakubitwa kudeta ariyo imahanga. Ibi rero biraza gukomeza kugenda bigaragazwa nuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ubu ngubu nyine abaganga barimo baracicikana, abita ku buzima bwe bafite akazi gakomeye cyane, mu gihe yababwiye neza ko nta gahunda afite yo kujya kwivuriza hanze y'igihugu, noneho irwota amasimbi kuriyo nko mu gihugu cy'Ubuhinde, dore ko abakurikiranira hafi ubuzima bwe bari bamaze no gusaba appointment mu bitaro bimwe bikomeye cyane hariya i New Delhi nk'uko amakuru abitangaza. Uyu mugabo rero utetse igihugu cy'u Burundi yanze kujya kwivuza hanze mu gihugu cy'Ubuhinde, ariko bivugwa neza ko iyi ndwara atari ubwa mbere mufashe, ashobora kuza koroherwa. Ubwo rero abasenga bamusengere kuko bisa naho bitoroshye na gatoya kuri uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi, ukomeje kuba ubuzima bwe buri mu kangaratete ndetse bukomeje kuba bwibasirwa n'indwara itunguranye ndetse ikamurembya, ndetse kugeza ubwo bamwe baba batangiye kuvuga amagambo atari meza kuri we. Nanone kandi inkuru itugeraho iraturuka ku butaka bwa Kongo, n'ubwo umukuru w'igihugu cy'u Burundi we arwaye arembye, ariko ntibyakwiyeho ko ingabo ze zikomeje nazo gucucumirwa mu bice bitandukanye. Ibi ngibi ari abasanzwe babarizwa muri uyu mujyi wa Uvira, ndetse bisa naho ari abakorana na M23 bagerageje kurasa ndetse ibisasu bigera kuri 2, maze inama itahagarara igitaraganya itahumvikana amasasu menshi cyane yakomeje kugenda anyuranyuranamo hano neza mu mujyi wa Uvira katikati. Amasasu y'imbunda ntoya niyo yakomeje kugenda yumvikana. Bamwe bavuga neza ko General Prime Niyongabo ibi ngibi yakoze ari amakosa akomeye cyane kuza kuri ubutaka bwa Uvira, ndetse akaza gutuma bimenyekana, dore ko bavuga ko ahamaze iminsi igera kuri 2, ariko bamwe bavugaga neza ko ataha i Bujumbura akongera akagaruka, dore ko atari n'urugendo rwa kure, ariko abandi bakavuga neza ko arara hano muri uyu mujyi wa Uvira, dore ko abenshi bashimangiraga neza ko adashobora kurara muri uyu mujyi mu gihe nubwo umutekano we wakajijwe mu bice birimo abakomeye, ariko bisa naho utakizeramo M23 bitewe na operasiyo zikomeye cyane ndetse n'imbaraga yamaze kugenda igaragaza. Ubu tuvugana rero hakomeje kumera nkaho hazamuka ikimeze nkaho ari umwuka mubi ukomeje gututumba ku buryo bukomeye cyane. Uribaza ngo uyu mwuka mubi uri gututumba bigenze bite? Amakuru aremeza neza ko ubu ngubu tuvugana abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo maze kurakaranya ku buryo bukomeye cyane n'abasoda b'u Burundi, bitewe nuko bivugwa neza ko uburangare bukomeye cyane bwagizwe n'ingabo za Kongo aribyo byari bigiye gutuma uyu General Prime Niyongabo aza kuba yarasirwa muri ibi bice, ariko biza kurangira bamwe mu bamurinda ndetse bitambitse, biza kurangira nta kintu kidasanzwe kibaye, gusa inama yo yahise ihagarara igitaraganya, ndetse biravugwa neza ko hashize iminota 25 yose nta ucaracara hafi n'iyi nyubako, umutekano wakajijwe hapanuwe mu rwego rwo kwirinda ko hashobora kuza igitero cya drone cyangwa se ikindi M23 ishobora kohereza, nyuma y'uko bari babonye ko amakuru yafite. Uyu mugabo yahise afata iyihuse, imodoka z'umutekano z'u Burundi zahise zikura abantu mu nzira. Imodoka yarimo uyu mugabo yihutaga cyane, dore ko benshi bavuga neza ko yaje kuva kuri ubu butaka nk'uko byagaragaye. Amakuru akagaragaza neza ko abacancuro nabo bamaze kugira ubwoba bukomeye cyane. Ibi rero byamaze kwemezwa neza ko Eric Prince we ashobora kuba akiri muri uyu mujyi wa Uvira, nubwo amakuru ataramenyekana, ndetse bamwe bakanavuga neza ko ashobora kuba yahunganye n'uyu General Prime Niyongabo ukuriye ingabo z'u Burundi. Ibi byose bikaza kugenda bijya hanze, gusa igihari nuko iyi nama itarangiye ndetse yarindaga kugera ku musozo, ahita hatangira kumvikana ibiturika, bumva ko bashobora kuba bari mu bashakishwa, ndetse bahita bafata umwanzuro wo kwihuta bakava muri ibi bice. N'amakuru agaragaza neza ko M23 iri mu ngamba ndetse ikomeje gushaka icyo ari cyo cyose cyaza kuburizamwe
n'imigambi iri gutegurwa n'ingabo z'abarundi ndetse n'abacancuro, dore ko basa naho bagamije kurimbura bimwe mu bice nk'uko amakuru ari kugenda bigaragaza. Ubu tuvugana rero bisa nk'aho umwuka atari mwiza mu mujyi wa Uvira, umutekano wakajijwe, abaturage bamwe na bamwe bari guhutazwa n'inzego z'umutekano mu rwego rw'uko ngo bamaze kubona neza ko harimo bamwe bakorana na M23. Ibi byose ariko biraza kugenda bigaruka ku mutwe w'abakuru b'ibi bihugu, yaba perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse na perezida w'igihugu cya Congo Antoine Felix Tshisekedi gukorana n'abacancuro, ndetse na leta y'u Burundi kaza gukorana n'aba basirikare b'abacancuro kugeza ubwo inafata riske yo kohereza abakomeye bari mu ngabo kuri ubu butaka. Ibisa nkaho u Burundi bwafashe Uvira busa naho buyigize territoire yabo, nyamara bisa naho bitari buze kubakundira kuko M23 yamaze kwerekana neza ko ifite ubushobozi bwo gufata uyu mujyi. Ubu rero tuvugana bisa naho inkengero z'uyu mujyi wa Uvira ibintu ntabwo byoroshye, gusa ku mupaka wa Gatumba ndetse n'umupaka wa Kavimvira by'umwihariko niwo uri gukoreshwa cyane, harimo haragaragara muvoma nyinshi cyane z'abasirikare n'ibikoresho, abinjira mu Burundi abasohoka mu Burundi. Bisa naho hari ibintu byakomeje kwibazwaho na benshi bavuga neza ko iki gisirikare cy'u Burundi gishobora kuba gifite imipangu ikakaye kirimo kirapanga, ariko si cyo gusa kuko na M23 mu bice byayo guturuka za Pwezero ari nayo ngo ishakwa n'igisisoda cy'u Burundi ku bubi n'ubwiza, hakomeje kugenda hagaragara muvoma zikomeye cyane ndetse zigaragaza byinshi cyane mu bimenyetso by'uko abarwanyi b'iki gisirikare cy'u Burundi bashobora kuza guhura n'uruva gusenya mu bintu nabo ubwabo bisa naho bibatunguye. Ubu tuvugana iki gisirikare cy'u Burundi gikomeje kugenda gikubitirwa mu bice bitandukanye, ari nayo mpamvu hakomeje gukorwa inama izo arizo zose zishoboka kugira ngo iki gisirikare cy'u Burundi kize kugenda kikura mu matsa. Ibi biraza kugenda bigira ingaruka zikomeye cyane nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigaragaza. Amakuru aravuga neza ko abasirikare b'u Burundi nyuma yo gucakirirwa ku rugamba ndetse bakaza kugenda batangaza byinshi cyane byaje kuba nk'andi mabanga akomeye cyane, ariko ku ruhande rw'igisirikare cya M23 cyongeye kubona amwe mu makuru ashobora kugifasha mu gucukumbura ndetse no kumenya byinshi cyane mu mipangu y'iki gisirikare cya leta ya Kongo nk'uko biri kugenda bitangazwa. Ubu tuvugana iki gisirikare cya leta y'u Burundi cyamaze gutakaza abasirikare bivugwa neza ko ari 18 bafashwe mpiri, ndetse ni imirwano itari yoroshye nyuma yo kwisanga bamaze kurenga umurongo ntarengwa, bahita bireturuva bari kurasana ariko mu buryo bubatunguye cyane, ibyaje gutuma bamwe muri bo bamanika amaboko ndetse bemera kwihama M23 batagoranye kuko n'ubundi babonaga neza ko aho bishya bishyira ari ku rupfu. Ibi rero nibyo byaje kuba inkuru nca mugongo yaje kugera hakurya Bujumbura na Gitega, bihita biba ikibazo gikomeye cyane. Benshi bahise bafata igisirikare cy'u Burundi nk'ikirimo abagambanyi bakomeye ku rwego rwo hejuru, ariko byose nanone bongera kubyegeka ku mutwe wa perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Uyu nta wundi ni perezida Generali Evariste Ndayishimiye. Benshi bavuga ko uru rugamba rwo ku butaka bwa Kongo ari rwo ruzasiga rumwambitse isura mbi ku buryo abaturage bo kuri ubutaka bw'u Burundi kongera kumugirira icyizere bigoye, mu gihe we ari kwitegura kwiyamamariza indi manda mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu gihe gito kiri imbere. M23 ubu tuvugana isa naho yongeye kugera ku ntsinzi, twavuga neza ko itabagoye cyane. Aba basirikare bamaze kwihama M23 ntabwo ari bo gusa kuko no muri ibi bice nyine muri iyi misozi yitegeye umujyi wa Uvira, aho buri wese ari guhirimbanira kugira igice yaba afite kugira ngo uyu mujyi wa Uvira nibura aba ufiteho ijambo, mu gihe M23 ubundi ubusanzwe iba yaramaze kugota uyu mujyi, maze iki gisirikare cya leta ya Kongo kigasigara kirwana no kuba cyasohoka muri uyu mujyi nk'uko byagiye bigaragara, ndetse bitacyoroheye cyane mu gihe M23 yaba yatangiye kurasa ibibombe biremereye cyane muri uyu mujyi.
hibutsa neza ko imwe mu misozi ikomeye cyane yabaze gushyirwaho imbunda ndende ndetse zirasa mu birometero bya kure hariya neza zitegeye umujyi wa Uvira. Ingabo z'abarundi rero nazo zikaba zikomeje kurwana no kugira ngo zize kugira bimwe mu bice zikontorora kugira ngo uyu mujyi wa Uvira zikomeze kugiraho ijambo ku buryo buhamye, ariko ntabwo byabakundiye na gatoya kuko baje kwisanga baguye mu cyo twakita nka ambushi yari yateguwe mu 23 yari yamaze kubagota itangira kubarasa ku buryo butunguranye batariregurupa aho bari mu kivunge, bisaba ko bamwe bamanika amaboko abandi barirukanka barashwiragira nk'uko byatangajwe ndetse bikagaragazwa n'ibimenyetso byinshi cyane by'aba basirikare uko byabagendekeye. Ni amakuru yarakomeje kugenda asirikira yemeza neza ko ubu hakurya Bujumbura ho ibintu bitoroshye na gatoya. Abasirikare mu gisirikare cy'u Burundi bakomeje kwinangira imitima ku bijyanye no kuba baza kuri ubutaka bwa leta ya Kongo kuko bari kuhafata nk'irimbukiro, kuko umunsi ku munsi imibare y'abagenda bapfira yongera ndetse ku rugamba bakomeje kugwa mu mitego ya 23 hashize iminsi 2 yonyine itaranuzura neza. Abasirikare b'igisirikare cya Twirwaneho barimo bishimira imbunda zirimo izigezweho bambuye igisirikare cya leta y'u Burundi, bavuga neza ko izi ngabo z'u Burundi kuba zaraje kuri ubutaka bo babigiriyeho umugisha, ndetse nubwo zagiye zigerageza kubagabaho ibitero ndetse ngo zibice mu Minembwe n'ibindi bice bituyemo abanyamurenge, ariko ngo intwaro n'ibikoresho bamaze gukura ku ngabo z'u Burundi byabafasha guhangana n'uwo ari we wese waba ugerageza kongera kubagabaho ibitero nk'uko amakuru ari kugenda bivuga. Ibi byose biraza kugaragazwa n'ibimenyetso bikomeje kugenda bigaragazwa. Izi mbunda ziganjemo izisa nkaho ari nshya kandi zigezweho mu buryo zikoreshwamo, izi zose zambuwe ingabo z'abarundi. Bamwe mu basirikare batwirwaneho ndetse barimo n'ab'igitsina gore bongeye kugaragara bishima cyane bavuga neza ko ubu igikoresho bari nacyo. Ibi byose birashyira muri risk ingabo z'abarundi zikomeje kuba zakira inkuru mbi nk'uko amakuru ari kugenda abivuga. Ibi byose birakomeza kugenda bigirwa ubwiru na leta ya Kinshasa ikomeje kuvuga neza ko urugamba ruri kugenda neza ku ruhande rwabo ndetse n'abari kubafasha, nyamara hakurya Bujumbura na Gitegaho igikuba cyacitse muri rusange. Amakuru agaragaza neza ko igisirikare cy'u Burundi gifite ubwoba bukomeye cyane, dore ko bamaze kumenya amakuru ko bindiriwe ku rwego rukomeye cyane ndetse n'intwaro zeruka gutwikwa i Bujumbura. Ububiko ibyagiye bivugwa ko hashobora kuba habayeho igisa na gaze ndetse cyaje guteza iyi nkongi maze igakongeza ibiturika birimo intwaro zikomeye cyane. Ibi byose ngo byari ikinyoma, ukuri kwamaze kumenyekana. FNL uyu mugambwe witwaje intwaro ndetse n'igisirikare cya Red Tabara nawo uyu mugambwe witwaje intwaro baravuga neza ko byagize uruhare rukomeye cyane muri izi nkongi z'umuriro zimaze iminsi hano ku butaka bw'u Burundi. N'amakuru akomeza kugenda agarukwaho, benshi bashimangira neza ko iki gisoda cy'u Burundi cyamaze kwinjirirwa, ariko bakavuga neza ko Red Tabara ndetse na FNL, iyi migwi yitwaje intwaro cyangwa se imitwe yitwaje intwaro ikomeje gusa naho ikora ibitero shuma bikoranye ubwenge ndetse ku buryo budasanzwe. Abarundi bo by'umwihariko inzego za gisirikare ndetse nabo mu ishyaka CNDD-FDD bamaze gushimangira neza ko 23 buriya ngo ishobora kuba ari batera inkunga, kuko ivuga neza ko, ndavuga CNDD-FDD nyine, ivuga ko abasirikare ba Red Tabara ndetse na FNL uko ibazi ntago bashobora gutegura operasiyo nk'izi ngizi, ibitero shuma bikozwe mu buryo bumeze nk'ahari ubwa gisivili ariko birimo imbaraga za gisirikare gikomeye cyane. Bivuze ngo leta y'u Burundi yamaze kugenda ishaka uwo yegekaho iyi kesi ikomeye cyane y'ikongoka ry'iri soko ndetse n'ibindi bimaze iminsi byangirika kuri ubutaka bw'u Burundi. Benshi bakavuga neza ko ari urwitwazo rw'iki gisirikare cy'u Burundi, niba amakuru y'ubutasi ntacyo ari kwerekana. Benshi bavuga neza ko iki gisirikare cy'u Burundi gisa naho kiri kugenda gishaka uwo kibyegekaho mu by'ukuri, ko nta bimenyetso cyangwa se uwigeze ufatwa bigeze berekana. Ibimenyetso byo u Burundi buvuga neza ko bufite ariko ntabwo bushaka kubigaragaza, ariko kandi bavuga neza ko nta n'umwe wigeze ufatirwa mu cyuho muri ibi bikorwa. Ibyo benshi bavuga neza ko bisa naho ari amatakirangoyi.
Iri soko ryahiye ku butaka bw'u Burundi, hari abanyemari benshi cyane bo ku butaka bw'u Burundi ndetse biganjemo n'abari mu nzego za gisirikare n'iz'ubuyobozi zababigiriyemo ibihombo karahabutaka, ndetse bigaragaza neza ko uwabikoze yasaga naho yari yiteguye cyane guhangana na bamwe bakuru mu nzego za gisirikare kuri ubu butaka bw'u Burundi. Ibi rero birakomeza kugenda bigaragaza neza ko iyi leta y'u Burundi isa naho yamaze kwinjirirwa, ariko kandi ikibazo gikomeye cyane nuko batangiye kubyegeka kuri Red Tabara ndetse na FNL, ariko kandi bagashimangira neza ko bimeze gutyo ngo uyu mutwe yaba Red Tabara ndetse na FNL badafite ubushobozi bwo kuba bakora ibi bitero, ahubwo ngo M23 ariyo igenda ibafasha. Ibyo benshi bavuze neza ko ibi nta gihamya ndetse n'ikimenyetso bifite na gitoya, kuko bisa naho ari ugushaka uwo begekaho iyi kese. Ibintu bisa naho bitoroshye cyane, iperereza ngo rirakomeje, ariko ubutasi bivugwa neza ko bwatanze amakuru kugeza kuri benshi bari kuvuga neza ko aya makuru nta gihamya afite. None ku mirongo y'imbere ku rugamba mu mujyi wa Uvira hongeye kugaragara ibitwaro biremereye cyane by'izi ngabo z'u Burundi, aho benshi bashibangira neza ko igisirikare cy'u Burundi kugeza kuri ubu ngubu gisa naho kiri kugenda gihura n'ibibazo bikomeye cyane, by'umwihariko ibiri kubera ku butaka bwa leta ya Kongo byo bikomeje kugenda biba agaterera nzamba ka nyina wa nzamba. Abarundi barohereza intwaro umunsi ku munsi, ibintu bisa naho bikomeje kugenda abibagora muri rusange. Cyitwa balkanization, hakaza kubaho leta ya Kivu gishoboka cyane, ndetse benshi bakomeje kubivuga ndetse bikagenda bitaragurikwa, ariko kuri ubu hamaze kugaragara ibimenyetso bigaragaza neza ko izi nkuru koko zaba ari izanyazo. Ubu tuvugana hakomeje kumvikana igisa naho ari impuruza ikomeye cyane, aho perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi yongeye guhamagara mugenzi we utetse igihugu cy'u Burundi, amubwira neza ko noneho imipango yabo yose yamaze kugenda iburizwamo, ko ibice byose boherejemo abasirikare baturutse ku butaka bw'u Burundi n'ubundi biri kubarizwa mu bice bishobora kuza kugirwa ibice bya M23, maze iyi leta ya Kivu ikaza kugenda isubirana ibi bice ndetse byaguyemo n'ingabo z'abarundi ku bwinshi. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda humvikana igisa naho ari ubwoba bukomeye cyane. Benshi bati iyi Kivu Republic iraza kuba iri mu ruhe rwego, ese iraza kwemezwa? Ariko benshi bamaze kugaragaza neza ko ibyangombwa hafi ya byose byamaze kugenda byemezwa. Amakuru aremeza neza ko M23 yagiye isabwa raporo z'imikorere yayo, ndetse hakoherezwa abo twakita nk'abasupervisor mu bihe bigiye bitandukanye, bagombaga kureba niba koko ibyo M23 itanga muri raporo imibereho myiza y'abaturage, uko umutekano umeze mu bice yamaze kwigarurira, ndetse niba bihura n'ibyagiye bitangwa. Ubuyobozi bw'ibanze bwashyizweho, igipolisi ndetse n'ibindi bikorwa remezo byatangiye gukorwa. Na n'ubu ku munsi w'ejo hagaragaye amashusho Colonel Nanga ndetse n'abandi bayobozi b'umutwe wa M23 bari mu bikorwa byo gutangiza imihanda mishya izajya igendwamo, mu gihe muri iyi leta ya Kongo hatigeze hagaragara igitekerezo icyo ari cyo cyose cyo kuza kuba bashyiraho iyi mihanda izajya ikoreshwa n'abaturage mu buryo bwa transport, ndetse kimwe mu kibazo gikomeye cyane cyasanzwe kuri ubu butaka. Ibi byose nimwe mu byagiye bigaragaza neza ko iki gisirikare cya M23 cyamaze gushinga leta, ahubwo igisigaye ari ukubona zimwe mu mpapuro. Perezida w'igihugu cy'u Burundi yongeye kubwira perezida w'igihugu cya Kongo ko ibi ngibi bidashoboka, ndetse ko azamufasha guhangana kugeza ku munota wa nyuma. Nyamara bisa nkaho ibyo azahangana nabyo atabifitiye ubushobozi. Bashoboraga guhangana na n'ubu biracyaba ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko hano nta masasu azaba hari, ndetse n'itegeko rigomba gutangwa. Wakongera kugaragara asa n'utera iki gice cyo ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko muri Kivu Republic ishobora kwemezwa, hashobora kuza kubaho ikimeze nkaho ari ugushinjwa kuba yahungabanyije ndetse ubusugire bw'igihugu runaka. Ibi bikaba byaza gutuma afatirwa ibihano birimo n'ibikakaye kugeza kuri ubu ngubu. Ubu tuvugana Tshisekedi yaboze yacira n'ayamira, abo yari yiringiye basa naho batakomeje kumva diru ndetse n'ibitekerezo yashyiraga ku meza, aho izi karita za politiki zacangiwe asa naho yatoyemo iz'ibigarasha, maze M23 ikomeza kugenda imurusha ibitekerezo nk'uko amakuru agenda abigaragaza.
abaturage b'abakongomani baturuka ku butaka bwa Kongo ni ukuvuga n'ababarizwa mu buhungiro mu bihugu bitandukanye, dore ko hari na benshi bari muri diaspora mu bihugu by'i Burayi ndetse n'ibindi bitandukanye, Europe ndetse n'ahandi. Aba bose bakomeje gushyigikira ko iyi Kivu Republic yabaho, maze nabo ngo bakagira aho baturuka kugeza ubwo batangira gukora ibikorwa by'iterambere, ibikorwa bitandukanye biteza imbere iwabo. By'umwihariko abanyamurenge bo baturuka mu bice bya Minembwe banyotewe no kubona ibice byabo byarabohowe ndetse ibice byabo byongera kugaragaramo bababyeyi bagaragaraga ari abanyamasengesho cyane, ndetse n'inka zabo kugeza kuri ubu zakomeje kugenda zishimutwa zibwa n'izi ngabo za Wazalendo zifatikanyije n'ingabo z'abarundi. Amabombi yabarasheho igihe kinini cyane, bikaza gutuma imwe mu mihana yaratangiye kuzima ndetse yaramezemo ibyatsi bitewe n'uko bamwe bahunze, ariko nanone bagakomeza kugenda bashimira Twirwanaho yakomeje kugenda ihagarara mu birindiro byayo, igakomeza kugenda iburizamo iyi migambi y'izi ngabo nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigaragaza. Ubu tuvugana rero bisa naho Tshisekedi nta bushobozi agifite uretse kugenda agerageza kumvishamo 23 ko hajya agenge k'imirwano, maze ngo bakongera kujya ku meza y'ibiganiro. Ibisa naho 23 yahaze kuko byavuzwe kenshi ndetse byagaragajwe kenshi n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse na leta ya Kinshasa muri rusange, nyamara bikaza kurangira aka gahenge k'imirwano aribo bakishe ndetse bakagaragaza ko bisa nkaho aba ari ibinyoma bya leta ya Kinshasa, nk'uko byanagaragaye igihe haraswaga drone mu bice bitandukanye bya Rubaya, hari naho zahitaniye Wiringoma wari umuvugizi w'igisirikare cya 23. Ibi rero byose byabaye ari mu gahenge k'imirwano, bisa nkaho mu 23 kongera kwizera amagambo y'i leta ya Kinshasa bisa naho bigoye. Ubu tuvugana rero ntabwo byoroshye. Kivu Republic yatangiye guca amarenga, ibintu birakomeye cyane. Abasirikare benshi cyane mu gisirikare cya leta ya Kongo basa naho batangiye kubwira Tshisekedi ko ashaka yareka 23 ikagumana ibyo bice, kuko n'ubundi Kongo n'ubutaka bunini, igihe baba bakomeje kubona neza ko uru rugamba batazarutsinda. Maze Tshisekedi wavuga neza ko ibi adakwiye kubyemera, kuko ibice 23 yahisemo gufata ari byo bice bikungahaye ku butunzi ndetse kandi akaba ari cyo yifuza nk'ingenzi. Tugana ni amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze kugorwa n'urugamba, kuko abarundi bari bazanywe ari bashya. Amakuru yemeza neza ko bazanywe ku munsi w'ejo bamaze nabo kumera nk'aho bakubiswe n'inkuba neza nk'uko biri kugenda bigaragara. Aba barundi inkuru zivuga neza ko bagowe n'urugamba, ariko ibi bitari bisanzwe ko 23 ifata icyemezo cyo kuza kurekura ibimeze nk'aho ari ibirokete binini cyane, ibikatiusha byari byatezwe mu bice bitandukanye. Abirukanka bageragezaga guhunga, ariko bikaza kurangira baguye mu mitego ikomeye, ibiturika bigahita bibaturikana. 23 imeze nko gukubitisha inkuba neza izi ngabo z'u Burundi ziri muri ibi bice. Mu by'ukuri ni iki cyihishe inyuma y'iyi operasiyo? Amakuru aragaragaza neza ko operasiyo y'igisirikare cy'u Burundi yose yapfubye mu gihe 23 yabatanze gukora ibyo yari yapanze. Aba barundi bari bazanywe, amakuru aragaragaza ko bari biteguye ndetse bambariye urugamba, bagomba guhita berekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ariko se kubera iki 23 yaje kubatanga? N'amakuru y'ubutasi yatanzwe 23 ifite uko iri kubona byoroshye amakuru y'ingabo z'u Burundi, bitewe na bamwe mu basirikare barimo ndetse n'abakuru bafashwe kuri uru rugamba mu minsi ishize. Mu cyumweru gishize twababwiye inkuru z'abasirikare b'u Burundi bafashwe ndetse bagacakirirwa kuri uru rugamba bagafatwa ari bazima. Aba bivugwa neza ko aribo bari kugenda bamenamwe mu mabanga, imikorere ndetse n'imirwanire y'iki gisirikare cya leta y'u Burundi, maze bikaza korohereza 23 kuba yamenya amakuru ndetse ikaza kugenda ikurura buri kimwe cyose kiri kuvugwa ndetse n'ikiri gupangwa n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'izi ngabo z'u Burundi. Ubu tuvugana rero n'agahinda gakomeye cyane, telefone zirimo ziracicikana, ibyombo ntibiva ku gutwi, oda ziri gutangwa zigapfa ubusa. Aba bari kwibaza icyo gukora. Abakamandazi b'ingabo z'u Burundi baherereye hariya ku butaka bwa Kongo bose basa naho bumiwe neza nabo ubwoba bwabatashye, kuko barabizi ko mu bari guhigwa na 23 ubarimo. Abarundi benshi bati ese izi ngabo zacu zavuye muri uru rugamba ko bisa nkaho
bazarutsinda. M23 ko tutigeze tubona yambuka umupaka ngo ize gutera cyangwa se irase ku butaka bw'u Burundi atari uko itabishoboye kubifitiye ubushobozi. Ni iki gituma ingabo zacu zitikirira muri uru rugamba igihugu cyacu kitarimo? Aya ni amagambo abarundi bakomeje kwibaza, ariko bisa naho bari kwibaza ibidashoboka ndetse bitagomba guhagarara, kuko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi we yarasizoye, yakomeje guhigira gufasha uwo yita best friend we, ubwo ni perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto utegetse igihugu cya leta ya Kongo. Ibintu ntabwo byoroshye, ndakubwira none inkuru zigezweho none hazemeza neza ko M23 yongeye kwihanangiriza irasiribanga koko ibisirikare byari byihuje, no kuvuga ko ari FDLR na Wazalendo hariya za Masisi yongeye gusiribanga aba bagize iyi mitwe y'iterabwoba. Ibikorwa by'urugomo by'ubwicanyi bakomeje gukorera abaturage bisa naho byamaze kugenda bishyirwaho akadomo. FDLR yatunguwe ku buryo bukomeye cyane na M23 yicanaho umuriro, ibyaje gutuma bivugwa ko hari abandi basirikare ba FDLR bongeye gupfa habaguye muri iyi mirwano hano Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubu tuvugana rero ahitwa Fizi ho ibintu birakomeye cyane, operasiyo zirimo zirakoragwa, ubuhuha burimo buravugwa, ariko kandi hari kuvugwa igisa naho ari ugusheringana hagati y'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na M23 angaha muri territoire ya Fizi. Bisa naho imirwano yahimukiye M23 mirafungura inzira zose ndetse igenda isa niyongera kugota ibice by'ingenzi ku gisirikare cya leta ya Kongo. Kuru akomeye yemeza neza ko ibi bisa naho hari abantu bataramenyekana bamaze kwinjirira itumanaho ry'igisoda cy'u Burundi ndetse n'ubutasi bwabo. Urumvikana ko bijyana cyane, abenshi bafite amakuru ko ibivugwa mu gihe bitari kugera kubo bigenewe bifite aho biri guca, ndetse ahangaha akaba ariho hamaje guteza inkeke, ndetse benshi bakemeza neza ko iki gisirikare cya leta y'u Burundi mu gihe ikibazo cyamara amasaha 5 kitarakemuka, amwe mu mabanga y'igisirikare cy'u Burundi ashobora kuza kuba yagiye hanze, ku buryo bushobora gushyira n'iki gihugu hanze, kuko hagaragaye ibimenyetso bitatu bigaragaza neza ko iri tumanaho ryamaze kuva hari abandi barimo basa naho bari kuryumviriza baryinjiriye kugeza ubwo bakuraho iri tumanaho. Ubusanzwe igisirikare cy'u Burundi nacyo gikoresha itumanaho, navuga ko ari rya satellite, ndetse riba rigoranye kugira ngo rize kwinjirirwa n'uwo ari we wese, ariko iminara igera kuri 3 iri main isa naho ikora nka receiver, ikaza gutransmitinga amakuru cyangwa se sinyare ku byombo, niryo bivugwa neza ko aha niho byangirikiye. Nyine benshi bavuga neza ko iyi minara ishobora kuba yaje kwinjirirwa maze amasinyare ntabe ari kujya hagomba kujya. Ubwoba rero bwatashye igisirikare cy'u Burundi. Ubu tuvugana barimo barakoresha amatelefone asanzwe ngendanwa, telefone ngendanwa, kandi mu bijyanye n'urugamba n'igisirikare nicyo kintu cyoroshye guhakingwa ndetse no kwinjirirwa, kuko kumviriza telefone ngendanwa ni ibintu bisanzwe ndetse binakorwa cyane. Ubu rero amakuru ari kuvuga neza ko igisoda cy'u Burundi iyi communication kiri gukoresha ari communication isa nayo itaza gukunda, kuko guhamagarana ku matelefone nabyo bigoranye cyane. Ibi nibyo biri gutuma hamenyekana byinshi cyane, biri guca intege ingabo z'abarundi. Ubu tuvugana ingabo z'abarundi turi kuvuga ku butaka bwa Kongo zo ntabwo zorohewe na gatoya, hakomeje kugaragara muvoma nyinshi cyane z'abasirikare b'igisirikare cya leta y'u Burundi barimo baranyuranyuranamo, basa naho batagishoboye guhangana kuri uru rugamba, bitewe nuko abagombaga kuba commanding bababwira left right icyo bagomba gukora ndetse n'igihe bagikorera. Ubu rero itumanaho risa naho ryamaze kuvaho, ibisa naho byagombaga kwifashishwa byose. Amakuru aravuga neza ko ibi biri gutuma igisoda cy'u Burundi kigira intsinzwi za hato na hato, noneho ibi bikaba byahumiye ku marari.
benshi bahise bibaza ibijyanye na Ndadaye International Airport hariya Bujumbura, ati se itumanaho ryo ku kibuga cy'indege ryo rimeze rite? Ubu tuvugana amakuru avuga neza ko itumanaho ryo ku kibuga cy'indege ryo ari nta makemwa, nta kibazo na gitoya kirimo, ndetse aha hasa naho hindiriwe itumanaho rya gisirikare, ndetse amakode yose yakoreshwaga asa naho yamaze kuvumburwa. Ese ibi ni Red Tabara ikomeje kugenda ikorana n'abahanga mu kwinjira ndetse no gukurura amakuru mu gisoda cy'u Burundi, cyangwa se ikaza gukuraho iri tumanaho kugira ngo ikomeze kugenda igaba ibitero shuma? Nkwibutsa neza ko umutwe wa Red Tabara ukomeje kubarizwa mu ishyamba rya Kibira ndetse no mu bindi bice bikomeye cyane binini kandi byo ku butaka bwa Kongo, aho n'umwe mu bakomeje kugenda barikoroza ku mbuga nkoranyambaga muri uyu mutwe uwitwa Pamela waturutse mu gihugu cya Canada akomeje kugenda atanga amabwiriza akomeye cyane ndetse anakangurira n'abandi Barundi kuba baza bakifatanya nabo maze bakabohora Burundi. Ubu tuvugana ikitwa FNL nacyo cyamaze guhaguruka ndetse hagaragaye amashusho y'abasirikare ba FNL bamaze kwifata bavuga neza ko itsova ndetse igihe ngo gihagije kugira ngo iyi leta y'u Burundi ze guhindurwa nk'uko babyivugiraga, bavuga neza ko abarundi bagomba kuba joininga cyangwa se kubasanga, yaba abakoresha imbuga nkoranyambaga n'abandi bose bakaza kwifatikanya nabo mu kuba bakora impinduramatwara muri guverinoma y'u Burundi. Ibi byose rero bikomeje kwitura ku mutwe wa perezida w'igihugu cy'u Burundi, benshi bavuga neza ko utorohewe no kugeza kuri ubu ngubu, aho igisirikare cye gikomeje kwisanga gihura na strago ndetse n'ibibazo bikomeye cyane. Bamwe bakavuga neza ko ibibazo bishobora gukomeza kugenda bigira ingaruka ku miyoberere ye. Abasirikare benshi bari kuzira ibi ngibi, ndetse aho bamwe bavuga neza ko asa n'uwamaze kugurisha igisirikare cye kuri Tshisekedi ukomeza kugenda amuha iby'agaciro nawe akongera imibare yaboherezwa kuri ubu butaka. Rero bisa naho bigiye iherezo, kuko noneho ingabo z'u Burundi zigereye kuri ubu butaka, harimo n'abakuru bakuru, kugeza ubwo umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi yagera hano mu bice nka Uvira ari kumwe n'abacancuro, ibintu bigaragaza neza ko hamaze gutegurwa igikomeye kimeze nk'imperuka ku batuye Minembwe. N'izi ngabo za 23 ziri Puezero ndibukubwira uko nazo ziteguye, zivuga neza ko ibyo batabonye bashobora kubibona, kandi hashobora kongera kubera imirwano itandukanye n'iyigeze ihabera. Ubundi benshi bashimangira neza ko ari n'ibintu biba nkaho bitemewe kubona umugaba mukuru w'izi ngabo nk'u Burundi aza guhura n'uyu mugaba mukuru w'izi ngabo zifatwa nkaho ari ingabo z'abacancuro. Bamwe bashimangira neza ko ubundi iyi ari sakirirego ikomeye cyane, ari ibintu bitaba bikwiye mu bijyanye na politiki mpuzamahanga. Ariko uyu mugabo utegetse cyangwa se uyobora uyu mutwe wa Blackwater yagaragaye ari kumwe kati n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi Prime Niyongabo. Bamwe banashimangira neza ko aba bagabo batari bonyine, zari ingabo nyinshi cyane, umutekano wakajijwe. Aba impamvu begereye ugomba kubera imirwano nuko ariho hano muri umujyi wa Uvira ngo ariho hagomba gutegurirwa ibitero, ndetse bagomba kumenya ibyo bazakoresha nk'ibikoresho, ndetse n'aho abasirikare bagomba kunyura, amagisi bagomba kwinjiriramo nk'uko byatangajwe. Ndetse n'ubutasi bukomeye cyane bwa 23 bwamaze gukurura amakuru. Benshi rero bagashimangira neza ko ubu tuvugana mu bice bitandukanye bya Puezero hagomba kugabwa ibitero, ndetse ngo ari ibitero bigamije kwambura 23 Puezero. Nibavuga Puezero uraza kumva igice giherereye hariya mu bice bigerekeza hariya mu Minembwe, ariko hari n'imihanda yerekeza mu mujyi wa Uvira. Ni igice gihuriramo imihanda myinshi cyane, kuko umuntu hafite mu buryo bwa gisirikare bw'imirwanire abakontorora ibice bitandukanye niwe uba ushobora kumenya transport cyangwa se ibicuruzwa n'ibindi byose, yaba intwaro bishobora kunyura muri iyi mihanda. Inaho mpamvu bashobora gufungira amazi n'umuriro neza uwo bahanganye ku rugamba. Ibi rero nibyo byagiye bikubitisha ingabo z'u Burundi, ibitumye haza kubera inama ya nyuma, wavuga neza ko ari inama ifatirwa mu imyanzuro y'ibyo bagomba gukora, ndetse ngo byihuse cyane, ndetse hakaza kubaho no kugerageza guhorera ngo ingabo z'u Burundi. Ibi kandi bakabivuga birengagije ko 23
M23 nayo iri tayari cyane, ibikoresho yamaze kubimanura, ibimanura za kajugujugu, ibimanura amadrone, ibirasa kure ku butaka. Angaha hagiye kubera intambara ikomeye cyane, ibyatangiye gutera abaturage ubwoba kuko bisa naho bidasanzwe kuri iyi nshuro. Ubu tuvugana rero amakuru aremeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze kuba gimenyeshwa ko muri uru rugamba hamaze kugwamwo abasirikare bagera kuri 3, ariko bakaba ari abasirikare bakomakomeye cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo. Bose bari muri iyi hoteli nk'uko mwagiye mubibona mu mashusho. Hoteli yarangiritse ku rwego rwa nyuma, amabati yose yavuyeho, ibikuta bimwe biragwa, kandi ahangaha byamaze kumenyekana neza ko nubwo byagizwe ibanga, bamwe bakajya bavuga neza ko uwapfuye ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi zirwanira ku butaka, nyamara we ntabwo yigeze hasiga ubuzima nk'uko byakoreshejwe nk'uburyo bwo kunyomoza. Nyamara amakuru yamaze kumenyekana aravuga neza ko iyi hoteli mwaro yaguyemo abasirikare benshi, ariko abafite amapeti yo hejuru ndetse n'abari bashinzwe umutekano wabo bo mu gisirikare cy'u Burundi. Imibare yaje kumenyekana ndetse byari byagizwe ibanga kugira ngo bitaza kugaragara nk'aho 23 yihanangirije izi ngabo. Ibi ni biki biri kuba? Ubusanzwe ahangaha muri Fizi, mu isantere ya Fizi, ndetse hakomeje kugenda hanategurirwa bimwe mu bitero bikomeye cyane, inama za hato na hato, inama z'igitaraganya, abacancuro barahari, ingabo nyinshi cyane zikomeye z'u Burundi zamaze kuhagera, izindi zijya mu bice bya Uvira. Ibi byose ngo ni ibigamije kwiga ikibuga neza, kuko intwaro ziremereye cyane ngo bamaze kuzigeza hafi neza n'uyu mujyi wa Uvira, maze ngo baze kureba aho byapfiraga. Ibi byose biragaragaza ko hashobora kuba hateguwe ndetse hagiye kuba ikintu gikomeye cyane, cyemeza benshi ko urugamba aho rugeze ari hahandi bavuga ko umwana arira nyina ntiyumve. Benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta y'u Burundi ubu tuvugana, imbaraga nyinshi bamaze kuzigeza ku butaka bwa Kongo, ndetse imbaraga z'umurengera niko twavuga, kuko mu bice bitandukanye, yaba ibice bisanzwe biberamo imirwano, yaba n'ibice birimo amahoro, hari kubera amanama akomeye cyane, hari kubera meetings za gisirikare, aho bivugwa neza ko abacancuro barimo bagaragara muri ibi bice. Abasirikare bakomeye cyane b'u Burundi barimo na General Prime Niyongabo bamaze kuba bari ku butaka bwa Uvira. Ibintu birakomeye cyane. Niki kiri gutuma 23 yamaze kuba ikurura amakuru ko bashaka kuyambura Puezero n'ibindi bice bya Minembwe mu isantere, ikaba yamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane nayo yo kuzana intwaro ziremereye cyane, zirimo izifite ubushobozi bwo guhanura yaba indege ndetse drones, ndetse no guhangana n'ibitero binyuze ku butaka. Imbunda zirasa kure, M24 Combat, ibifaru biremereye cyane. Ibingibi byamaze kugezwa mu nkengero za Puezero ndetse n'ibirometero bigera kuri 3, aho bamwe bavuga neza ko 23 kurekura iyi Puezero bisa naho bidashoboka, kuko igisirikare cy'u Burundi nacyo cyamaze guterura intwaro 23 igaterura izindi. Ibyo bamwe bavuga neza ko hano hagiye kuba ihangana rikomeye cyane ryo ku rwego rwo hejuru, ndetse bamwe mu basesenguzi mu bya politiki bashimangira neza ko dushobora kuba tugiye kongera kubona abaturage benshi cyane muri ibice bahunga bitandukanye na mbere, ndetse bagahunga ari benshi cyane. Ni imirwano ishobora kuba igiye kugaragaramo tekinoloji ndetse n'intwaro ziremereye cyane, bisa nk'aho u Burundi bwamaze kuza bwose n'umutima wose muri uru rugamba, aho abagaba bakuru b'ingabo b'igihugu nk'u Burundi bamaze kugera mu bice bya Uvira ndetse n'inkengero zaho. Ariko ibice bimwe bagiye bageramo, amakuru aravuga neza ko ari ibice n'ubundi 23 yitegeye, kuko yamaze gushyira ingabo mu misozi, ndetse bamwe bavuga neza ko izi ngabo za leta y'u Burundi zicunze nabi zishobora kuza zimwe kuhasiga ubuzima mu bitero 23 isanzwe ikora mu operasiyo karahabutaka. Ubu tuvugana bamwe barashimangira neza ko urugamba rutigeze rushyuha ndetse ngo rukomere kugeza kuri uru rwego. Nabone n'igihe imirwano yabaye 23 ikirekurira ndetse ikaza gufata umwanzuro
umwanzuro wo gufata umujyi wa Uvira ndetse ikanawufata koko imirwano yabaye bamwe baravuga neza ko nta ihuriye n'iri gutegurwa kuko bisa naho noneho birimo imbaraga zikomeye cyane ibikoresho karabutaka bya gisirikare ndetse nk'uko byamaze kugenda abigaragaza n'ibimenyetso nk'uko bivugwa. Amakuru agaragaza neza ko ubu tuvugana intambara iri gutegurwa ari intambara ku rwego rwo hejuru. Uvira iraza kuba iyande mu gihe igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo bamaze gukurura amakuru ko M23 uyu mujyi wa Uvira yamaze kubarira. Mu makuru tumaze iminsi twababwiraga neza ko M23 yamaze gukuraho amabariyeri yerekeza muri uyu mujyi wa Uvira. Abazalendo bamaze guhunga bamwe na bamwe, ibisa nkaho M23 yiteguye kwinjira umujyi, ariko hahise haza ikintu gikomeye cyane. Ingabo z'abarundi zose ngira ngo abasigaye Kinshasa ndetse n'abaturuka hakurya ku butaka nyine bw'u Burundi, abasigaye hariya Bujumbura na Gitega n'abakuru mu ngabo za Kinshasa, niko nakubwiraga. Aba bose bamwe baje muri izi nama z'igitaraganya zigomba kuba zitegura uru rugamba. Ibintu bisa naho bitari buze koroha mu by'ukuri hano, ariko M23 yagaragaje neza ko nta gihunga yiteguye guhangana uko byagenda kose. Aba barimo ingabo za UN ndetse n'abaturutse muri Jordania, itsinda rikomeye cyane rishinzwe kugenzura ibijyanye n'amahoro ndetse bagakora supervision, bakaza kumenya ni iki kijya mbere, ndetse n'izi ngabo za Jordania ubu tuvugana nyuma y'uko bari bafashe urugendo berekeza muri ibi bice, navuga neza ko ari ibice bya Minembwe, maze ikirere kikaza kutabakundira bitewe n'indege ya helikopteri barimo. Bisa naho yashoboraga kugira ikibazo gikomeye cyane, hari umuvumbu ukomeye cyane mu kirere, bisa naho ikirere kitagaragara neza, no ku butaka byagaragaraga neza ko ibicu biremereye cyane. Koko indege yaje gukatira mu kirere hano isubira mu bice yaturutsemo. Bamwe bavuga neza ko indege yari yahagurukiye za Fizi, abandi bakavuga neza ko yari yaturutse Kinshasa. Ibi rero nibyo byaje kuba bituma aba bagabo barimo izi ngabo za Jordania ndetse n'itsinda ry'ingabo zaturutse mu Buhinde bari kumwe n'ingabo za UN bagombaga kugera mu Minembwe kuri tere, bakaza kumenya ibivugwa uko bimeze ndetse n'uko bikorwa, ndetse bakaza kumenya ukuri kwinshi cyane. Ubu rero amakuru aragaragaza neza ko abangaba bongeye gufata uru rugendo nyuma y'uko urugendo rwa mbere rutigeze rugenda neza na gato. Bisa nkaho noneho aba basirikare bo mu muryango wa UN ndetse n'izi ngabo nakubwiye haruguru bageze hariya Iminembwe mu isantere. Ibi kandi biri kuba mu gihe abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo bo umugambi wabo bamaze kunoza, nyamara na M23 na twirwaneho basa naho bamaze guhaguruka. Ibi byose birakomeza kugenda bigaragaza ibimenyetso by'uko hongeye gututumba umwuka w'intambara, y'igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kuzana amadrone ndetse n'indege z'intambara ziri kurasa ubutitsa. Aba bashinzwe amahoro baje kugera mu bice bya Minembwe, ariko amakuru avuga neza ko kajugujugu zagombaga kuza ari 3, ariko birangira haje imwe. Niki cyatumye haza kajugujugu imwe? Ese bamwe bagize ubwoba bwo kunyura muri iki kirere cyatangiye gukoreshwamo amadrone ndetse n'intambara ku buryo bukomeye cyane. Amakuru avuga neza ko hageze bake b'ingenzi, abandi bashobora kuba babaye baretse kugera kuri iki gice cy'imirwano. Amakuru akavuga neza ko abahageze biganjemo izi ngabo za UN zije gukomfura mu bwicanyi buri gukorerwa abanyamurenge kugira ngo isi igire icyo yakora, ariko nanone bamwe bakavuga neza ko nta gikomeye biteze, kuko n'ubundi barabizi bagiye babona ibimenyetso byinshi cyane bitandukanye bigaragaza neza ko abanyamurenge bakomeje kwicwa, kumeneshwa ndetse no gukorerwa ibindi byaha bikomakomeye, nyamara ntibigeze bagira icyo bakora. Ubu tuvugana amakuru avuga neza ko helikopteri imwe irimo aba basirikare ba UN bakomeje ndetse baza kugera hano Minembwe, batangira kugenda mu bice bitandukanye aho basanze amatongo menshi cyane, imihana myinshi yari ituyemwo abanyamurenge, ingo zabo zaramaze kumeramo ibyatsi. Mu mashusho yagaragaye bisa naho aba nabo batunguye cyane, benshi bumvaga neza ko ibyo bumva mu makuru ndetse n'ibigenda bitangazwa na Alliance Fleuve Congo AFC M23 ndetse na MRDP twirwaneho bishobora kuba birimo amakabya nkuru ndetse n'ibihuha, kandi hagaragajwe amashusho yahagiye haraswa ibisasu biremereye
iremereye cyane na Sukhoi 25 indege y'igisirikare cya leta ya Kongo. Ibi byose byagiye bikorwa hagamijwe kurimbura abanyamurenge. Ibi kandi byagaragaje neza ko abanyamurenge nibura bagera kuri 70% bamaze guhunga ibice, hasigaye 30% banze kuva ku izima aribo bakomeje kugenda abarindwa n'izi ngabo, ndetse kugira ngo barebe ko bashobora kugarura abahimutse. Nubwo benshi bavuga neza ko bisa naho bigoye, iyi Minembwe yari yaragambaniwe hafi kurimburwa koko. Ibi rero ingabo za UN zikimara kubibona, benshi bemeza neza ko hashobora kuba hagiye kuba ikintu gikomeye cyane ku ngabo z'Uburundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo zagaragaje ubwicanyi ndetse n'umujinya ukomeye cyane, ubugome ndengakamere bashakaga gukorera aba baturage ba Minembwe kandi babigezeho kuko benshi barapfuye.